I'm Rahul from India, and today is the festival of China's national holiday. I wish all Chinese fans a visual Chuni Ko Qingjie Kuai Yeah. Mike. Hello everyone, I'm Mike from Nigeria. I'm here making tiaozi. It's a very delicious meal. Today is China National Day. It's also my country National Day. Today my country is also 59 years old. China is 70 years. I'm so happy to celebrate this amazing festival. Thank you so much. Bye. Hurmatli do'stlar, bugun Xitoyda Ulug' kuni o'shiga байланыштуу барлык майрамдар шетелдик студенттер менен Кытай студенттерин биргеликте аралашып достук чыңгоо максатында келмек кылып атабыз. Абдан көңүлүбүз жогорку деңгээлде эң сонун. Привет, меня зовут Валерия, я из России, с озера Байкал, из Иркутска. Мы все лепим тут пельмешки, лепим из мяса, кто-то лепит с мясом. Очень мне понравился аппарат, такой масштабный, классный. Все. Jong 国人民万岁！一带一路万岁！谢谢大家。